Tomás Freitas, usi Comrade Armando Bike Adventure. Sim, o objetivo do evento é atau hetang kita talento ciclista sih, pilih ya downhill, enduro, tambah itu potensi atleta barat, além ser gede make potensi barat bele sai belba competir raile. Então também da nema ka ita koko buka sponsor sih apoio para atividade de lá, mesmo que ita lá não inga puso apoio para governo, mas ita atento kata. Dia kliu osan sering udah dia povo ni Morris, povne. Então como rider que bit bel hal comunicação sponsor, evento itu vai realizar. Maybe atu hetang talento dia para itna ser bel competir lori na sound narambo. Sini kategori enduro nya. Enduro ia mountain bike kategori 5 itu kan. Ia downhill nya bebe mak extreme ni tung de zempi makasnya tung de enduro nya tung sai mesti itu maybe 90% ne tung de 10% sai itu me enduro tung liu dalam de cloth single track ma para dalam de maka bibinnya dalam ainda ne kategori enduro nya ne bhalai o velocidade makas ia agora ia nem será compete para trail nem tum primeiro agora o quis rotomet se tum fal segundo expresso nia tu Felipe nia rola faina ia trail ele mas será compete agora ne segundo vez ita halo ia 2023 primeira vez. Depois de tinang koto kita tahu, mas be sogmal ho programa presidennya, anto amba apoio ho tu bahiang ya be fulang fehang yang tama to bokau, au tinang ni ta realiza fale. Espero tinang itu be realiza mo visi. Que flexer ba. Okay, força. Apoio ban itne sponsor sira make hansa ita ya banner ba ia usi embaixador ru apoio makas. Embaixada Austrália e Nova Zelândia, maka hadiah dalam trail serne. Sira apoio financiamento itu amba comunidade sira hodi ke dalam. Ida apoio segundo nia usi Timor Plaza, ita companhia Selmos agora apoio makas. United Bike, nomos ia teu cycling. Nomos ia apoio se delícia serne, nomos mambari usi be turismo nia aturu, mos apoio. Nebe ita contente be mesmo que lá barang mais bem suficiente para bela realizar evento né. Incluímos os gemen, também me contente pela mais halo cobertura né. Participação los riders de mais bem comunidade participa máximo e tá correndo o secundário ou em marca presença né. O chef aldeia Kulau 1, Kulau 2, Sukalau ou Benamau e comunidade serma kita serviço hotu nudar comissão organizador hentur dalam se buat rumah kontak kami ne 50 pessoas maka envolve direita ita participaçamos mais usi comunidade serma prepara aihan prepara careta batula ne serne nomos tenda riders rasa dia 26 pessoas ia riders nai hitu usi maluk ser usi liur usi Australia usi Portugal mos envolve ita espera tina unha mo visible envolve barak liur. Strava. Ready? Sira também dane foi a primeira vez halai tempo udangnya, rai 6 horas. Itamos decidi halu tempo udang tambah wahira itnya riders seba compete liur, lalu ia experiência dia tempo udang. Então tani mit decidi ulugul ba mas sira tempo rai marande. Então vai daba curva itu rai tahu sira mono. Ia nema sansa foi hare ia riders balu mono tambah 6 horas. Mas be ne partu si risco debe maka sira rasi molo ka tu compete sira sina declaração kata risco ia sernia lina sira makne ida mag minoridade 17 mekra inaman tenga sina declaração tambah como rider organizador la responsável tambah ne risco board mas be ita correna ho ambulância rua ida motalara ida sai me dare dalam clarane para na fatem fo apoio se carga buat rumah acontece itnya rider Timor Leste por exemplo itnya alinfeto Sinta e fui bater SEA Games e a Thailand fui fila urseg mai ou em compete queras e ni alin ade ni ba compete Indonesia dalla rua dal tolo ne ba tanema sira caraglos para evento ne se bella beltinen dalira mai be bebe ba para sira bele continua treino na fata
sewain be itnia vice primeiro-ministro, engenheiro Dr. Mariano Assanami, ao contente, mudar a minha mão da maculu tempo exaua da a minha espera que até conseguir uma vice, bele serviço de acta governo para apoio evento em sai borde para analisar sinta diang kata competemos ou é melhor será. Também ite terreno barak ma capaz lu, é mana saum barak ma rena flex era bane, potência makas dia para bahalo enduro ka downhill niang. So que ite nia na ulung serma dala rumah serau kare hetam ba itane. Tambah dapat potensi da per beldar turismo musmai. Mensagem be atleta sera, além ser ba carreira bicicleta né, ao contente né, e balão foi inteiro. Mas nós não tocar lor no mãe, mas ser balão malor mãe, seria de que os jovens rançam né, do que baranço tour dalande, né be comrade ita na cloca, ita sabru treino ele, dalande né, amni dalam bebek né be, am hiam bosok mai, tungan né be como bebek be ita ho além ser toma malum, espera bel haliburtan riders baraktan. Para melabel hari dia be tambah motor boat sermos barak maybe dah karak lauze atau compete maybe dah welcome tambah ser form ser seluk sebele join talento dia para bele compete value. Obrigado. Lauk desporto bele. Narang completo, Jacinta Hilda Alves da Costa. Hawa quer aquele mountain bike, tambah mais si pairasi. Ya, hau si kikerang tuir evento sirene, hanesan BMX, MTB e mostong. Hawa quer tambah hafir kata klaus mana det no bele, mas você tomos bele. Mountain bike, hau tuir si 13 anos, no enduro hau ventir dela tolo. Para 1, 2, 3. Va. Ahorita. Ahora Luisa. Mountain bike, how tuir iha pusi pulang pehang mai Indonesia bokau, i dare, i lahane, iha mos liksa, tibar. Eu sinto contente, também tuir evento hira externe. Ya, mas que sirau katulu prestação bedia kliu, ebe afer kata kan sportsu masan. Sim. Eu tuir a Thailand, Asian Games. Ya, dala ida. Resultado dia, como be hau lakonya tekniku jumping ho kurukuda tambah depois nimo sira ni bicicleta dia klitanya. Eu sinto contente, mas bem senti triste, mas se reliu hau ya minuto dele. Ya. Internacional. Tailândia. Você precisa de treino. Treino físico, não mostra treino essa. Então essa tem que fombo todo. Precisa ter um fombo, e tem que consumir hang bedia, itu tunne depois essa itane técnica mesti tem que dia. Problema lima ya biasa difícil ya sepatu. Biasa hau asai sepatu sempre tarde.
Ya, ne sempre halu ta mono le tama wenghiri ta sai tari kan ni kan hane sang klito. Jadi sa quando ta sai tari ta mono. Ne sa o tem que tun lais e depois sa itane ia segment. Ia segment sang segmen ide o tem que tun lais quando sa o tun ainga ne o lakon segmen ona. Sa one kecepatan ne lakon ne hene ona. Jadi sa itu quando tun sa dalang me o dane hala bela tun. O dudu tem que dudu kedang. Abela sa o para ti o tun fale ne ita lakon ne tane segment. Segmennya sang o ita tung mai. Jadi ni sa itu kone para kang minit ne amenta. Jadi sa ita lakon segmen ne ya minit. Ni apoio hane pairasi, si pai mai masalai hotu ne be pai mai ma apoio no mos hana klubu Mercurio. Facilidade sira klubu ne rasik mos hana pai presidente. Jadi sa ni facilita bicicleta, roupa quando sa sekali hawalai, roupa tem que pôr roupa, acessórios, bicicleta, serné, quando há, simpai mah. Tambah sang ita ni hakarak dun itu, jadi sang ita tahu beda nene lain. Quando se ema mau briga ita jadi ita tahu, ita ni hakarak dun depois que ita kikerang, jadi hala tahu. Quando ba tahu hala tahu, mas be ohingnya hala tahu tambah dalang nih sudah koko. Kaya lang, pinangkoto kau saya menang champion, ama job 1. Aku senti contente, mas be aku punya bicicleta. Aku senti sa hana horas que leo do que agora. Tambah aku kan treino enduro e foi tinan rua liba, foi tinan koto. Jadi tinan koto kawalai, aku treino pulang ne langsung kawalai kan. Jadi sa hana kecepatan ne la 10 kilo hanya sen agora. Ya. De agora 10 kilo do que tinan koto. Estrangeiro dia que hau lakunya jumping, tambah hau kan la uja klit, hau lai hana bah la uja klit tambah emenya dalang hau sudah tomang. Jadi hala uja klit, hau la bela jumping. Quando ita uja klit, ita bela jumping. Tambah ita la uja berarti sa sepatu ni sai rasi gate. Itu quando jumping tung ni sai rasi gate. Senti puan, senti tau, e depois nós senti assim, harere temania imunisa sans, rene, emenia acessórios, emenia bicicleta, senti essa pun lá com caramba be. Ya, au si suporta sira, au si ema se suporta hau bele tiro dia no fila dia. Mas que ela menang dia fila dia pa. Dia be au senti hau que leuriha primeiro, tama primeiro race de primeiro ne hau da coco. De coco hau senti tau tamba hau da coco e hau que leur tamba hau tau mono. Tama sudah coco dalang ne sudah gumina nia jumping hene be, nia hatu nia kecepatan lais hene be, hane kelebihan hene be, kelemahan hene be hau lah ten. Jadi hau tau kia ne mabe baris kedua fer kata hane ora sedia. Ya. Race kedua dan apa fer kata hane ora sedia tambah dalang ne hau bebe coco na. Hau kerek estado lo que matan fating mai ciclismo, tambah ini ciclismo laos mana deh, mabe feto mos iha. Ya tambah durante evento sira heliurne, amih karak ba, mabe isu orçamento, ya serne antam la beleba. Ya pier kata ema se lo que matan Miami, iha loro ide am se treino no Lori Victoria Massimo. Lago Esportu Bele.
completo Ade Xavier. Halai bisikleta ne hanesan mehi de nebe ma husi hap kikeras. Ya, nebe hanesan mehi nebe ma kau duni até agora. Quando va downhill, tatene kata emabara katene dene risco. Nebe idene depende pali baita. Nebe seita karak saya hanesan rider downhill o enduro, ita tem que pronto para atrasar o risco serane auto. Evento Baracross Macau Tuir, hau desde 2014 hau inclinan a vida ciclismo. Nebe hau enaba ya momento todo Timor Macau Tuir, evento será exi internacional, nacional, campeonato nacional, hau 2014 até agora. Hau na fatin tuir até o loron na fatin tuir evento enduro race, depois evento downhill ya Indonesia mas hau bebain batuir. Hau wenghira hanesan sentimento orgulho, wenghira representa hansa tuir evento ya exemplo hansa fuansa Indonesia. Hau senti orgulho tambah hau rasik atau hetan suporta husi comrider husi kolega seruk nebe mak suporta hau batir evento iha railiur hau sente orgulho tebes tambal liu sisira na fatin suporta hau hodi bela batir evento neba promove ame talento nenemos promove nação Timor Leste ne mas que la hetan suporta husi estado. Hau sente orgulho tebes ho evento enduro race dene tamba bele realiza iha Timor iha dare ne ciclista barak bele participa nunemos hau ho kolega sira nebe maka contente mas que iha risco mas que iha dalang nebe maka iha rainaro iha fatuklaran iha tama mota maibe hau sente contente tamba idene bela halibur ami joven sira nebe maka iha talento kono basiklista ilio baya parte duro ninya. Segundos preparando. 1, 2, 3, va. Técnica ia enduro race ita tu sai profesional primeiro mas ita na anrasi. Ita mak tengki ha vontade hakarak duni atau esforçoan para bele sai atleta nebe profesional disiplina treino disiplina ia hahan disiplina ia descansa ni sirene ita tengki cumprir buat sirene nunemos laus ida nede nunemos bicicleta mas parte ida para suporta ita mas que ita skill dia ita físico dia mas bicicleta con la suporta ida nemos se problema bo antau ruane tinggi lahu tu. Durante ne ba evento facilita bicicleta buat sirene hotu durante ne primeiro mais hawan rasik ni esforço o di bele hola bicicleta roupa sirene nune agora graças a Deus ami inclinana moto kayak comrider nebe durante ne comrider maka suporta ami colabora o di bele ajuda malu o di bele promove luta ami talento iha vida ciclismo enduro nene. Desafio nebe maka durante tahasuru primeiro maka nesan itene bicicleta aten kata bicicleta enduro atau bicicleta competição ne bicicleta ne nini alat betul tu karun. Agora exemplo ita akar promove itene talento ita treino bebek ita akar interesse para promove itene talento ita treino para fokus maibe evento lah ita lah suporta orse bicicleta at kampasuan serne mohu buat serne agora ita holosan hendak antau ita tenggi fahitene tempo para ita bele fokusnya la bele fokus lian pa atau ita hemos buat traum balu para bele aguente itene necesidade nunemos support itu ambah itene talento sing ida nema sa ensa desafio ne maka durante ita asur antau
hansa hanesan ita kontan si itena ani ita senten sa itena ihona família mas kita sudah hari família mas ita senten si ihona família sampai itena talento itena bicicleta ita hari si itena wan Liliu bai ha parte relevante sira nuda jovem ida hau ihane atu rusu hanesan atu lolo liman buat balu kami hahuana komesa hahuana nebe ami hakar hau ni hakar ne buat sira nebe mak ami hahuana persis sirne supporta atu buat sirne label kutu hene amne força maniana tona hene nebe a karika bawin maka amne força lato ami makniana nebe ami hakarak napatin support ami para liliu ya evento asne evento dari enduro race asne exemplo sa dari enduro race tinang kotuk atleta ami realiza primeiro ya tinang ronde ba realiza primeiro atleta la to 20 eta maibe tinan idane registro basic dia 30 ciclista ne anto berarti ne progresso ne ihona anto idane te precisa parte relevante sira tenke tawa apoio ba idane para support máximo para atividade de enduro ne tenke desenvolvido gritan tambah idane sama-sama tenki halo be support máximo idane tambah idane los ita hari itu bicicleta exemplo hanesan agora ita loke evento hene ita tumba ita starus hene ita tumba bato finish fatinya motalarang idane ita tumba la tur dalam bot ita tur ailaran sai dedet makena ba tua laran kafe laran ia buat grupo kita mahena ba bicicleta beliliu anto liu si buat sirna ita bela ajuda promover itene turismo itene recurso ia railaran sing idane ita su precisa itene parte relevante tem que tahu atenção ba idane ihane liu se evento idane uluk nanain hawa agradece ba Comraider Timor Leste Liliu paito memak durante ne serviço makas baia Comraider Timor Leste tamba Comraider Timor Leste ne objetivo sa indiano na community rider Timor Leste objetivo maka atu hari atu halibur siklista sira nebe maka halibur jovem ou ema nebe maka ia talento kona ba siklista hori promove na patin siklista ne serninya talento minemos hori cria evento idane hori hanesan promove na fatin hasa sorang na fatin para siklista serani espiritu ida be ciclismo nini na fatin iha sini se quando evento laiha nia tu treino mas nia target basaida los quando evento iha berarti nia pronto para treino nia treino tam hawa ten kata fulanoing ou fulan ruatan iha evento anto siklista serane ser treino na fatin se quando idane evento con laiha los exemplo agora todo Timor Mateona agora evento laiha los colega barak bicicleta tarationa sim quando tarona sira vontade laiha na tu ya sim tama target laiha Lauk Desporto Bele Narang completo Longinhos Marnata de Castro Monteiro, eu si tin Cell Advance, a tinang 23 anos. Razão usi motocross muda mai downhill enduro era né? Razão primeiro tamba usi kikira sa gosto tu bicicleta downhill serna
Mabe durante nan sa tuir let evento cross, motocross então la consegue tuir bicicleta dan como agora evento motocross yang sa parado itu então a oportunidade itu tu koko pali evento downhill dan no ausenti downhill mos desporto dan be mak todang hotu laos motocross no todang downhill mos todang hotu no nyepating serna technical bar. Vamos primeiro siro diferente né motocross nya circuit campo né ita hafal jadi ita lorong treino hafal mas agora downhill né sa ita tama sai fala larang sana dalam balu ita sa ladung hafal tamba nya sinal sira mas matau ituan it tong darum ita lah bele sala dalam jadi tung seleteng mai mas dan sa dalam tetuk lah ya tung mai trava to nya be senti dene mas sa sport ne be extreme gitu. Downhill né foi minha primeira vez tuir, é 2025. Eu senti gosta mas nya atau nesang motocross itu so que eu gosta ali motocross mas downhill mas dia ko mas be nya circuito track né diferente deles. Tuir hanya noing downhill né primeiro mak itanya is itanya fisik tinggi dia segundo mak itanya reflex tambah itu tung mainnya itanya tempo tu reflex tinggi lais tambah dalang mas plot try mas nar kanto itu tinggi reflex dia bazoveng sir nebe mak ansa gosta mountain bike tabot sir bele foti minha tempo mai kokote circuito dana atune evento tuir filmai indel tuir dulu. Lalau desporto bele. Ao Naran Cristóvão Pereira, vamos mudar funcionário público. Há atividades desportivas que gosta de bicicleta, lido enduro, de vez em quando tum e fatem ser na bem que forro sira, halo aventura. Enduro race ba tina ainda ne ba dalla rua dahulu halo ia 2023 participante quase 17 que 18 anos e tina ainda halo ba da rua participante 25 baleteng ne comece ia progresso itu então participante comece bara e participante balo level tuir também atividades balo ne bem ser level husik então ami quase 25 balete pela parte enduro race idane nebe mak halo husi como rider la fight. Eu sempre participo em eventos sirhanesa né, essa mountain bike. Depois amimos lá husi tasimane, ba fulan ferran mai suai same vikeke bokau tomai né, e depois eventos sirselungmos. Ba enduro race usa bicicleta enduro ne ba dalla rua
2023 ou 2025. E a mountain bike, a gente usa bicicleta labela ida, né? Bicicleta né enduro, nia torang ituang. Quando te reança forro, ita precisa, ita ne físico extra quando tu usa bicicleta ida, né? Mas ita usa bicicleta MTB nia kamang ituang. Então, ba ami sirang sa idade né, ami bele conquista forro serve maka ho nia gradients né 1000, 1200 serna ita bele conquista. Hoje net lá bela conquista, mas bela balik ser na bem maka 25 balete, 30 to ser na físico dia ser bela. Kalau enduro nia sai itu precisa físico, mas bem capaz liu itu tung hetan sai tuang nela é problema. Por exemplo, look downhill. E Timor-Leste se dá ia rute ba downhill nebe mak preparado. Como rider la fai prepara rute dia mobisi edi neba nia extreme. Só que nia classe tama enduro full para ita haksoit as tu mai ta mergulha depois tu mai ne tania ne sedang ne bicicleta labela ida ne bicicleta ne garfo ne tem que soque ne be maka completo seleten satu mai ya ne car kersi volante mas bicicleta ida ne ba enduro det niamos bel ba MTB hotu quando te físico dia mas be capaz de tu ba enduro tamba dimos tung ne be makla extreme liu mas be nia médio hane sandau kita nia rute agora tung ne tama classe enduro niang tama itu tung to hotu mas be nia jumping nebe maladung as quando nia jumping nebe ma as nia drop nebe ma as então bicicleta mos por exemplo nia sene sok ne precisa qualidade nebe maka dia tepes per tung la bela toha mos nia sok declara ne precisa de nebe media por tumba nia fate nila curita safale né diferente entre enduro ho mountain bike. Agora, MTB date mountain bike date nia beli tetuk ni beli sa forro. Nia tung mas beli tung la extreme hanesa enduro nia na classe la hanesa ngona. Mas beli ne ita ne colega sira balu usa MTB. Mas beli tambah sira foi ensaio sira nia nyali ne sira nia nene dia então ri dia atau sira tung capaz. Mas beli hasak tang mah kelas ne lolos la bele. Mas ve itania além ser usa ida ne sira bele conquista. Agora ida fale route bike ne itu usa det ba estrada det. Estrada nebe maka laiha fatu bara. Então ne bele usa. E Timor-Leste provisoriamente foi em classe sira nessa ne. Mas que ia colega balu usa gravel, balu usa tang ne hode ba camping sira passeio sira usa gravel para pausa sang sira barco de lá dog niang passeio ni ia maybe foi ida rua tolu hanesa lá barak liu hanesa da agora categoria lubu kira-kira ne bicicleta ne segurança baitanya importante deh. Ita beli skill, ita beli itanya berani, mas be condição bicicleta lá favorável. Então hanese enduro net label tung, por exemplo, travão em kotuk, quando mihi sona, ita tung, itu briga nia mana ita trava lá hetang nia bele, ita bele hetang azar dalam, ne ida. Segundo, roda, condição roda ne be mak la condis ho rai no fating, então ita label obrigam para tu utiliza roda de nebe makla favorável. Depois, ita tem que safety. Anesang safety liman serne, safety sira anesang hirs matang niya, ita tem que safety ain serne. Ato na ita mono ka ita soke buat rumah karek, tem que tahu luas nebe mana kono ya limang. Ato na ita soke ai, ita ni limang ne makotu karek, ita ni limang ni hel luas larang hela. Sala ita soke ai, ita ni limang ne kotu ita mai buka lahetang. Então, rambel sai mas beli limang kotu larang hele ita bel usa. Ne função luvas. Depois helmet.
helm tem full face, helm tem full face quando ele enduro, né? Tambah seda atau protese itania nihang itania oing matan serne tem que usa óculos matan serne atau ne provene atau garantia itania segurança. Depois segundo, condição bicicleta sirah nessa ninia sok oing sok larang sirah nessa ne mukla um dia como kita tem que reta menemos influência aí quando está alai tum makas velocidade makas kita haksoi kita tum maknila zoga bele fofale impacto vai ter segurança. Mas ba ami cidade Laos questão be uluka lais nessa participa hori asa be hola parte haro rame mos basauri. Bahau pessoal, bicicleta bahau hanesan paixão ida. Segundo, bicicleta bahau hanesan desportiva. Para pessoal, atau ami idade ona né, atau menos buat sirah hanesan kolesterol sirah, pamida sirah, asam urat sirah hanesan né. Agora, questão organização, federação nerase, durante o pessoal se envolve e mountain bike, enduro, road bike, how hatene date maka com rider la faik maka consegue organizar ami ansan onto nebe mak organizadora ne ni organiza ami ho alin sira nebe mak sirna bana ne ami hamutu atau bana be bolu ami balu kikuan kami alin da kikuan naro nansio ne pai ne wang ne ni kikuan ni ham sketa tobot hamutu ho ami de ne Laos federação mak harenia mas be como rider ne koni família harenia ne atate tu dengan saya event sih hasane governo mos sekarang bele tahu matang etik ba labare kuan ser bibit phone ser ne tam ser ne talento dia skill dia koko usi buat orang ser ne bel muda tok ser ne atividades ne ba atividades itu ne be hori na saune ne narang atau quando hori na saune ne narang tahu nasan ting tahu matang. Karena something tahu matang husine be federação ser tingare kulubu ser tingare baraktang evento ting halo baraktang agora to ohin lorong nene tahu matang ne inang ama rasik na tahu matang ba sir ne wang has ami sir ne ami rasik tahu matang ami servisu na tahu matang tambah saudi maybe labar sira ne depois hamutu ko amiang organizador hanesan atau ya como rider la faik organiza ami ya tinang ida liuba se presidente república maka halo evento ida hodi lao haleu tasimane hodi hare fatin turístico siram ida ne kapasite tebes horsek presidente sihat itu tanti yang kata ya tempo barak nisi halo tang dala ida tang lolos ni yang como rider la faik atau hal tang evento ida ia mau bisi mas presidente dan mau bisi para lá depois presidente halo pinnya amfim ba mau bisi ne tata tebe seda ba pública presidente começa a hare buat niya nang agora ita koko to governo hare galai mai ve ita ohin sorte tamba ita tan convite ba ministro vice primeiro ministro Fernando Lassama Mariano Sabino ohin mai loke evento ne ata tete kata sir começa a hare ona idane começa a hare ona então hare ona ba hare tok alin serana abar sir pensa skill me sakdia how ami tuir sir usikik to go amare serne paisang bo bicicleta sir ni na amamos paisang bo bicicleta forcer no amba ema barak la brani forcer no wan tambani risco mas ina amam brani for na ta tete ne kata governo mos tem que bel fogla ta mata ngala idune Liliu ba jovem sira kokotok asa inglês kira touch kokotok basic tok he bicicleta
quando sidok kokono o sidok sinti. Mas o kan kokono o bersinti di hangkat ninia be. Ninia gosto ni hene ninia kapas ni hene ninia finalidade ni atau sai seda. Nei ba soben sira. Agora ba essa idade sira, koko hola tok bisikleta hudi hiang. Ba fuang, ba rangmidar, ba kolesterol, ba desporte. I ba amizade. Aguluk lahaten kolega barak. Mas quando hau hanesane hau lahaten kolega alin sira ni barak tu teves. Hanesane no suba estado, governo, koko tok haretok. E ben sernem koko haretok nebe. Sela bele imitau plano tok. Plano governo ne isaba wen. Haretok saída uma prioridade. Se mereka tok be desporto lá dum prioridade, e mare política uma prioridade liu o desenvolvimento prioridade não é problema, né? Amila briga imi tem hare. Também imi cargo governo me tem nebe primeiro, segundo, terceiro, tau prioridade, né? Im hareba sekarang ki harene dia im sikat netik itu amba sikat netik itu amba let ne ba hodi ba mundo tamba itani alin sira ba ona batuiri ha malang batuiri ha fating lubukida ona ne be ina amang suportarasi husi como rider mas suportarasi ko kolega balo mas suportarasi si bicicleta husi pat sansa. Bahau aprecia det ba como rider homos patrocinador sir na be makaker kina ba delicious como rider Australia government Age Foundation Timor Plaza ne sernene obrigado sir bel support atividades ne lá rodia e obrigado mos tamba hamos bel per participa e fatne ne e obrigado mos ba ZMNTV bel mai ne hodi bel record atividades itu ne. E obrigado moço ba ina amansir ne bem forcer ne uang bahu de tuir evento ida ne. Lalak desporto, bele. Vamos, passa lima lá e